Новое радио. Все только начинается. شما بخیر میگیم و در استودیوی رادیوی ناو عین زمان قرار دارند مهمونی در انتظار جهانگیر ظریفов یکی از صنعتکاران جوان و خوش‌صدای تاجیک شما رو خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد زرنگار. شماتون بخیر باشد. شما نیز بخیر باشد. از فرصت استفاده برده به همه شنوندگان رادیوی ناو سلام و درودی به پایان خود رو میرسانم. به همه مخلصان برنامه شامگاهی به تنفس سلام. سلام. شد از اونیم که این لحظه توانستید و فرصت پیدا کردید تو که بازم قدمی نزدیکتر با مخلصان خود باشید. خب آغاز سال است، یعنی سال 2020 سال 2019 در این باره کمتر میگفتید که چگونه سال بود من در حیات شما و چه لحظه های عجیب خاطرمان از اون دوره در خاطر شما است، چگونه برآمدها داشتید، در کجاها عموما؟ تشکر زیاد. راستی گپ سال 2019 نظر به سال 2018 برای من خیلی سال پربرار بود، چون در این سال ثبت ویدیو کلیپ هایم نیز زیادتر شدند، توی هایم نیز زیادتر شد. انا برای همین مخصوصا توی ها زیاد بودند. فکر میکنم قریب به همه صنعتکارا سال پربرار بود، نه تنها برای صنعتکارا بلکه میبینیم شهرم خیلی زیباتر شد در سال 2019. بله، عبودی از زیبایی است. عبودی زیبایی. باز یک چند کلیپ های نو کردیم، آهنگای نو کردیم و در سال 2019 علاقه نقشه خود رو بر سال 2020 کشیده بودیم که در 2020 چیکار میکنید؟ ما باید چی کارها رو به انجام رسانیم. باز جهانگیر، از خودی گفته شما من یک چیز رو فهمیدم، بسیار خرسند از اون که بیشتر باز در سال 2019 در حیات شما دعوت به توی ها بسیار بود. فقط که یک سوال و کوشش کنید جوابی نسبتا راست رو گفته باشید. مثلا به شما چنین پیشنهاد میشود شما رو یا که به رادیو یا به تلویزیون دعوت میکنن، همزمان همون روز به توی دعوت میکنن، با کدومش میروید؟ اکون راستی گپ با توی رو ما چند خط پیشکی میگیریم. خب مثال یک ماه پیش، 15 روز پیش، با کمیش 10 روز پیشکی با ما میگویند که توی است. گفته به همین خاطر تا حال نشده است که هم توی هم یکم برنامه تلویزیونی در یک روز باشد. اگر شود چی؟ اگر شود حرکت میکنیم، نشود راستی گپ برای من پیشروی فکر میکنم قیمت‌تر است. پیشروی قیمت‌تر است. البته که این همش از پشت پیشروی است که ما رو به اونجا دعوت میکنن. به همین خاطر همه وقت باید ما از فکری پیشروی باشیم، نه از فکری توی از قفای توی. البته اینجا علاقه نوشته استودنت یک نفر شنونده ما در رقم وایبر میگن که جهانگیر سلام و درود، من خوشحالم که شما در رادیوی ناو هستید. میگفتید که در اینستاگرام شما بسیار عکس‌ها رو میبینیم، در اونجا شما بسیار نظر بلند مینمویید، مغرور در حیات نیست. با فکرم چنین هستید یا کی نه برادر؟ گفته پرسیده استودنت بودن حالتی که با منم یک چند دوستانم بعدی با من آشنا شدن میگفتن همین گپم که ما فکر میکردیم تو بچه تکبر هستی. من میخندم تو همون حالتی که با من شناس از نزدیک شناس میشن. خیلی این سوال رو باید شما جواب دید. من چه خیلی میبینن این سوال با خود شما است، برای همین من خودم تعریف فکر میکنم درست نمیشود. من انسانی صمیمی هستم در زندگی، انسانی آزاد فکر، یعنی فکرم رو آزاد میگویم، آزادانه چی گپی هست با جانم میکنم، مثل کتابی کشوده همون طوری که هست. خودم یگان کس رو هم نمیسازم، همین جهانگیر چون برای من صنعتکار درست. بله، نویگری نیست، چون من در محیط صنعتکار بابای رسیدگی هستم، از خوردی میدم من این محیط رو. سلام و درود میگن با مونیگینا. گفته استودنت جهانگیر در حیات صنعتکار بسیار هستند بانوان با غیر از اویلا، در حیات شخصی خود شما چی فقط راستش رو میگفتید مینستند بود؟ من یگم انسان رو نمیخوام بیوده امیدوار کنید. خب البته که برای من اویله است. البته که 2 فرزند نازنین دارم، همه وقت حرکت میکنم که به همین چیزها روح ندیم، به همین روحایی که به اون کس عاشق شوم یا به اون کس امیدی دوباره بخشم. با فکرم تمام تاجیکستان این رو شنید، دیگر تمام با جهانگیر در صفحه اجتماعیش دیگر هیچ چیز یگان سخنی زیادتی نیست، فقط جهانگیر اویلش و ایجادیاتش.
همین گونه. بله جهانگیر خاموش شدن چرا باشد که پس از این سخنو من سرخ شدم راستی. سلامت باشید. خب پایزانی دل ادامه میدیم برنامه بی تنفس. یک نفر برادر 4 رقمی آخرشون 28 و 27 میگن که سلام با کلی شنوندگان رادیوی نو و همچنین با شما زرنگاری رستم. اکای جهانگیر شامتون بخیر و شادی باشد. تشکر زیاد. شما نیز. جهانگیر در گذرانیدن یک توی چقدر مبلغ میگیرد اگر مخفی نباشد؟ بسیاری از صنعتکاران میگن که صاحب معرکه رو یعنی بعضی اویلویش رو دیده نرخ میگذارند و من نمیدونم که این دروغ است، زیرا که خود شاهد ده ها صنعتکاران بودم و شما گفته میتونید که برای گذراندن یک معرکه چقدر مبلغ میگیرید؟ یعنی که همین گونه پیامک در سامانه‌های اینستاگرام در دیگر جاها نمره‌ی من موندگی است، یعنی نمره‌ی ادمنستراتوری که با همین توی و معرکه سر و کار دارن. چرا بینی مراسم بله شما میتونید با اون کس زنگ زنید و چخلی که گفتن اگه ما از وضع زندگی دیده گویم با یگام کس قیمت‌تر نمیگویم اما ارزان میکنیم نظر با تو حد امکان. بله تو حد امکان که مثال یک فایده ما هم با اون کس رسند، همچون مخلص ما رو دوست داشته دعوت میکنن با تویشون حرکت میکنیم که یک توفه از طرف ما هم شود برای اون کس. جهانگیر مثلا در حیات شما تا به امروز شده است که یگان معرکه رو تماما رویگون گذرانیده باشید؟ شدگی هست معرکه‌ای که یعنی گذرانیده هستید؟ از دوستان است. بله حتی حالتایی می شود یگان رفیقی نزدیک هم باشد، چون ما یک خودمون نمی رویم که البته ما 6 کس هستیم. مثلا یک گروه کوری است توی نه تنها از من وابسته است، اونها نیز زندگی دارن، من نمیتونم نون دهنی اونها رو گیرم مجبور بگویم شما نه رویگون باید روید. با روزگی و شود البته که میروم. اگر یگان نفر دوست یا که نزدیکی همکسبانی شما از موسیقی نوازان مثلا جشن توی و معرکه دارد با اونها نیز شده است که مثلا شما یگان خیلی امتیاز میدید از جهت مالیوی از جهت پولی؟ البته که ما باز یک بار دیگه میگویم همه یک دسته هستیم، ما از یکدیگر بسیار وابستگی داریم. یک جهانگیر در توی نمیتواند اینجا رو صحنه رو توی رو گرم کردن. البته اونجا مثال از دیگر نوازنده هم عبارت است، از دیگرهای هم وابستگی دارد. بسیار میشود ما هم دیگر فهمی میکنیم. مثال توی یگان خشتواری اون کس باشد من میروم رویگان خدمت میکنم، توی یگان خشتواری ما باشد آنها میبیاند. اپا جان شما یگان فکر کردید که روز 8 مارس با مادر جانمون چی توفه کنیم؟ نه تا حال یگان فکر نکردم. تو چی یگان پیشنهادی خوب داری؟ شاید یگان جواهرات ارزنده گیریم. شما جواهراتتون رو از کجا خریدید؟ اینقدر زیبا. من تا حال چنین جواهرات را ندیدم. تو خودت میدانی که من همه جواهراتایم را از مغازه جیلا خریداری میکنم. ها با یادم آمد. نباشد با هم میرویم؟ بخشیده به روز مادران و یک سالگی تأسیسیابی مغازه جیلا بهرتان 20% تخفیف پیشنهاد می شود. شتابید، انتخاب وسیع است. جواهرات زیبا و غیر عادی را به نزدیکان خود هدیه نمایید. سراغ کوچه بخارا 32 روبروی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی. اپا جان این بهترین توفه است به مادر جانمون. باوری دارن پسندشون می آید. یک نفر شنونده با نام دلشاد میگن سلام و درود جهانگیر، شما رو بیشتر در چورابینی ها میدیدیم با امک بچه‌تون میگن کامل جان ظریفов. برای چی حالا شما در چورابینی ها همراه نیستید؟ سبب در چیست؟ گفته پرسیده استودنت. بسیار با فکرم مخلصانتون سخت است، پای شما پای میبرند که با کیها چه خیلی فعالیت ایجادی شما ادامه افتاده است. در یگان چورابینی بودن حالتی که اون کس هم بودن من هم بودم همجویا یک جویا مثال خیلی سرود خوندگی نیستیم. بین ما سرود نیست یک جویگی. من از خفای زندگی خودم هستم، از خفای کارهای من خیلی زیادند، شاید کارهای او هم خیلی زیاد باشد. من امسال سفرم زیادتر بود، با 3 دولت رفتم. امسال مثلا کجا بود؟ از 3 دولت در 2 تا شهر امکان ثبت ویدیو کلیپ کردیم. امسال در یگیپت بودم. در یگیپت 2 شهرش رو تماشا کردم، شرم الشیخ و شهر قاهره. جانبینی نگاه شما رو به زندگی تغییر داد؟ هر روزی ما خودش درس است برای ما، البته که با اونجا می‌آموزد. بعد از اون در اونجا کلیپ ثبت کردیم، در سرودی میروی دلم رو نبر. پس از اون به دولت چین سفر داشتم، در شهر اورمچی و خنجا و یک 20 روز اونجا سفر کاری داشتیم. در اونجا کلیپ ثبت نکردم. پس از اون در شهر دوبای که کلیپش روزهای نزدیک میبره در اونجا ثبت کردم کلیپ.
менависанд як нафар барои он ки дар кишварҳои хориҷ клип таҳия кунед аз маъмурияти он ҷо ё он кишвар махсусан иҷозат бояд гиред ё ки чӣ хел сабт мекунед клип барои таронаҳои нав мегӯянд? якас дурустам гуфтанд ба чӣ хотир ҳаст ҷойҳое ки ҷои махсус аст барои дар он ҷо сабт кардан бояд аз ҳамон давлате ки меравӣ аз ҳамон маъмурияти ҳамҷо бояд розигӣ гирӣ. ҳаст ҷоҳое ки озоданд бояд сабт кунӣ ишки ба ту ҳичи намегӯянд ҷойҳое ки туристҳо зиёд ҳастанд сайёҳон албатта дар дигар давлат албатта ки хело қиинтар аст клип сабт кардан иҷозат гирифтан душвор аст маблағи калон дар кор барои иҷозат даводави зиёд дар кор албатта мо ҳаракат мекунем ягон ҷое ки равем дар он ҷо дар ҷойҳое ки ба мо розигӣ медиҳанд дар ҳамон ҷо сабт кунем. барои ба навор гирифтани як клип дар хориҷи кишвар тақрибан чӣ қадар маблағ сарф мешавад шумо гуфта метавонед? дар хориҷа маблағ зиёдтар сарф мешавад аммо сифати клип назар ба душанбе пасттар мешавад. ба чӣ хотир агар хоҳӣ зиёдтар шавад бисёр маблағи калон дар кор аст. дар душанбе мисол ба мо бисёр чиз ройгонтар аст, мошин ҳаст, ватанӣ чун мегӯянд асбобҳое ки сабти видеоклипӣ мекунӣ ва ё дастрас ҳастанд дар ин ҷо арзонтар ҳастанд. дар хориҷа барои як клип аз $2000 зиёдтар яъне аз 20000 сомон зиёдтар маблағ меравад барои сабти як клип. дар тоҷикистон дар ватани азизамон албатта ки дар ин пул як чизи хубе бо сифат метавонӣ сабт кунӣ назар ба дигар давлатҳо. инҷо менависанд меҳрангез ассалому алайкум шоматон бахайр бошад ба ҳамаи шумоён ба ҷонгир зарипов низ ва мегӯянд ки як пурае мехондед бо овози зиндаатон суруди туёнаро гуфта истоданд. агар ки имкон бошад шумо бо садои зинда месароед шояд. در باغ گل چیدنت اسمایی تر چیدنت در باغ گل دیدنت اسمایی تر چیدنت ابرورت تاباندنت بناز گشتنت همش نمه ارزه با یک نگاهی چشمانته همش نمه ارزه با یک نگاهی چشمانته بینازم چشمانته عزیزم عشقی تو دل میره باید صفا آرد با دل مهرو وفایت توی سلطان قلبی خسته ای من. бо садои зинда барҳол чӣ қадар кӯшиш кардан ҷонгир барои шумо меҳрангез фикр мекунам хеле қаноатманд шуданд. як нафар шунавандаи мо бо ном Исматова Нигина дар рақами вайбери менависанд акаи ҷонгир як суруди эронӣ мехондед. суруди эронӣ хонда метавонед мегӯянд? албатта метавонем чунки забонҳои мо ҳама як аст. бале ҳам забон ҳам фарҳанг. суруд аз эҷодиёти Арон Афшор шаби рӯё ном дорад ки ман сурудро хеле зиёд дӯст медорам. мехонам. марҳамат мешунавем шуморо. من این در تب و تاب تو ام خانه خراب تو ام من دیوونه عاشق ای تو سر و سامان من نیمه پنهان من جان تو جانه عاشق من عاشقتم تا ابد دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو ای ماه الهی فقط کم نشود سایه‌ات از شب و روزای من و تو سوگند به لبخند تو دل من بند تو ای مهر و ماه ای جان بخواه ای همه خواهشم توی آرامشم ای مهر و ماه تو جان بخواه. من سرود با زبان ایرانی بود با لهجه شیرین ایرانی که از اجادیات ارون افشار است. این زمان بسیاری مردمی تاجیک هم بله خیلی فورم بود. با فکرم زیاد این زمان مخصوصا این ترانه رو گوش میکنند. نگفتن نموند که این سرودی من نه، من گفتم همچون کاور برای شما مخلصان خوندم. باز یک پیامک دیگر چون رقم آخرشون 7081 میگن که سلام برادر عزیز جهانگیر و میگن همون سرودی نو رو با طریق زنده میسرایدید از شهری خوجند گفته نوشته ایستادند. ترانه نو عموما چگونه ترانه است؟ چه خیل ایجاد شد؟ چه خیل این پیدا شد؟ از پیدایش سرودی نوتون و چی نام دارد مفصل برای شنوندگان؟ این سرود رو من 10 سال پیش روی کار آورده بودم همراه دوستم رامش جان که ما در خانه او قرار داشتیم. یک شب بود
соат 11 шаб буд. Шеърро дӯстам Ромиш нависта буд. Ӯ ҳам синфам мебошад. Мо якҷо хондем, таҳсил кардем. ман он вақт нав қадамои худро дар ҷодаи санъат гузошта истода будам. ин оҳанг ҳамон вақт ба ман хело писанд буд. номи суруд аст қадам ранҷа кун. оҳангро худам кардам ҳамроҳи дӯстам. ба чӣ хотир ман ин сурудро 10 сол пас хондам. ҳар вақте ки ман ин сурудро, ин оҳангро ба танзимгарон мебурдам, онҳо он чизеро ки ман мехостам наметавонистанд кардан. бале мекардан, аммо ман медонистам ки ҳамин чиз намечаспад ба ҳамин суруд. албатта ки мо ҳамроҳи дӯстам Ҷовидҷон Рӯзиев, ки яке аз аранжировщикони беҳтарин аст, танзимгарони мусиқӣ беҳтарин аст дар Тоҷикистон, ҳамроҳи ӯ ҳамин сол махсус барои консерти вишаи Лигаи Радиои Нав, бале маросими ҷоизаспории Лигаи Олӣ, бале пешкаши мухлисон кардем ҳамонҷо. баъд дархости дуюмашон ҳамин буд ки 4 мисраашро хонам. бале ҳамин гуна. қадам ранҷа куну бозо ки дилам девона шуд, аз фироқи рафтанат кулбам вайрона шуд. қадам ранҷа куну бозо ки дилам девона шуд, аз фироқи рафтанат кулбам вайрона шуд. далили буданам туи тамоми ҳастиям туи, орзуи бо ту буданам афсона шуд, афсона шуд. далили буданам туи тамоми ҳастиям туи, орзуи бо ту буданам афсона шуд, афсона шуд. қадам ранҷа куну бозо ки дилам девона шуд, аз фироқи рафтанат кулбам вайрона шуд. ин нахустин маротиба дар радиои Нав бо садои зинда, таронаи Нав боз дар иҷрои худи бо садои зиндаи Ҷонгир Зарипов. ва менависанд ба мо Хайриддин дар рақами Вайбер, мегӯянд ки шоматон ба хайру шодӣ бошад. Ҷонгир, як савол доштам. китоби рӯи мизии шумо кадом бошад ва агар ки мумкин бошад, мегӯянд таронаи ӯ намедонамро мегузоштед. аз Москав Хайриддин. тарона албатта барои шумо пахш мешавад ва ба саволи шумо айни замон Ҷонгир ҷавоб медиҳанд. ташаккури зиёд. ман рости гап шеърҳоро аз сомонаҳои интернетӣ мековам, зиёдтар сурудҳои устод Лоиқ Шералиро мехонам. баъд бисёртар ман урсот цитата мегӯянд, дар сомонаҳои интернетӣ ҷустуҷӯ мекунам, гапҳои бомантиқро мехонам бисёртар. вақт ҳозир нест барои аз аввал то ба охир хонед. бале бале, ин хеле фурсат, вақтҳо ҳозир ба ман нест. менависанд Фирдавс Ҳомидов, мегӯянд ки салом алейкум ба ҳамаи шумо. акаи Ҷаҳонгир, суруди Хонимгул, анамин сурудро 4 мисра мехондед. мо аз мусофират гӯш ва тамошо дорем шуморо, гуфта истоданд. бошад. хуб, инак мешунавем. خونیم گلابین کرتایی اطلس دارد، خنجک با گلو دستمونه در دست دارد. خونیم گلابین کرتایی اطلس دارد، خنجک با گلو دستمونه در دست دارد. یک بار نگاه نمیکند تا گویم کبکی دلی من بری تو قصد دارد. یک بار نگاه نمیکند تا گویم کبکی دلی من بری تو قصد دارد. خونیم گلی جون حولی بالا میری، خونیم گلی جون حولی بالا میری، ساق و بسرت گردینی حالا میری، ساق و بسرت گردینی حالا میری. апаҷон, шумо ягон фикр кардед ки рӯзи 8 март ба модарҷонамон чӣ тӯҳфа кунем? на, то ҳол ягон фикр накардам. ту чӣ ягон пешниҳоди хуб дорӣ? шояд ягон ҷавоҳироти арзанда гирем. шумо ҷавоҳиротатонро аз куҷо харидед? ин қадар зебо! ман то ҳол чунин ҷавоҳиротро надидам. ту худат медонӣ ку ман ҳамаи ҷавоҳиротҳоямро аз мағозаи ҷилло харидорӣ мекунам. ҳа, ба ёдам омад. набошад бо ҳам меравем? бахшида ба рӯзи модарон ва яксолагии таъсисёбии мағозаи ҷилло баҳратон 20% тахфиф пешниҳод мешавад. шитобед, интихоб васеъ аст.
ҷавоҳироти зебову ғайриоддиро ба наздикони худ ҳадя намоед. суроға кӯчаи Бухоро 32 рӯбарӯи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ. апаҷон ин беҳтарин туҳфа аст ба модарҷонамон. боварӣ дорам писандашон меояд. менесанд як шунавандаи дигар чор рақами охирашон 4197 дар вайбер мегӯянд ки салом бародар ҷонгир, шумо бо ҳамсаратон бо муҳаббат оиладор шудед ё интихоби волидонатон буд? анамин хеле як савол ва фикр мекунам ҷавоб доред. бо муҳаббат буд, чун ман дар 19 солагиам оиладор шудам. фикр мекунам ин танҳо бо муҳаббат мешавад. интихоби шумо буд? бале, албатта. боз як нафари дигар менависанд бо ном Дилноза, мегӯянд ассалому алайкум ҷонгир, хушҳолам ки шуморо мешунам аз радиои Нав. мегуфтед ки агар шабакаи иҷтимоии Инстаграм намебуд, чӣ хел шумо дар бораи худ амарӯза ёдрас мешудед ба доираи тамошобинону мухлисони худ, агар Инстаграм намебуд, шабакаи иҷтимоиро дар назар доранд? зеро ки дар гузашта ин гуна шабакаҳои иҷтимоӣ набуданд. шояд аз ин лиҳоз низ каме душвортар буд муаррифии шахсияти худ, маҳсули эҷодии худ. ва имрӯз агар ҳамин чиз аз байн равад, чӣ хел моли эҷодии худро тарғиб мекардед? албатта ки ҳар як вақт як роҳи худ буд. бале. мардум худашонро пешкаши мухлисон мекарданду ана ягон чизи ихтироъ мекардагиашонро ба мардум нишон медоданд. ҳар як вақт, ҳар як замон роҳи худашро дорад. боз ягон роҳи дигараш шояд ҳамон вақт мешуд. боварӣ комил дорам. бале, шояд боз ягон роҳи дигар. инҷо боз як паёмаки дигар аст. мегӯянд ки дар кори санъаткорӣ аз ҳама ҷиҳати мушкилаш чист, махсусан барои шумо, барои он ки ҳамин корро идома диҳед? аз ҳама ҷиҳати мушкил? аз ҳама ҷиҳати мушкил, албатта ҳар як кор мушкилии худро дорад. хо ровигӣ аст, хо сарояндагӣ бошад, хо ягон кори дигар ихтироъкор бошӣ, ҳар як кор мушкилии худро дорад. фикр мекунам бемеҳнат ҳеҷ вақт роҳат намешавад. албатта ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки маблағ аст, аммо ягон оҳанги хуб наметавонӣ пайдо кунӣ. ҳар чиз сабаб мешавад. ин санҷиши зиндагӣ аст, то паршикаста нашавӣ ва дар ҳамин рӯи худ боз ҳам устувортар қадамҳои худро гузорӣ. фикр мекунам боз як саволи дигар аст аз рақами вайбери. ба мо менависанд Меҳрона, ассалому алайкум, шоматон бахайр. салом Меҳрона. ва мегӯянд ки ҷаҳонгир аксҳои худро ки дар Инстаграм мегузоред, барои навиштаҷоти дурусту мувофиқро пайдо кардан вақти зиёд сарф мекунед ва пайдо кардани ҳамон гуфторҳои махсуси бузургон. бале, ҳамон гуфторҳои махсуси бузургонро мо бисёр вақт хонда меистем. албатта баъзан чизҳоро ман азиёт мекунам, дӯст медорам, мемонам дар ягон ҷо, як вақт дар кор мешавад, то аз хотирам набарояд. гуфта бисёр вақт хонда меистам. ҳар як чизеро ки ман меёбам ва мехонам, ҳаракат мекунам ки бо гуфтаи ҳавай амал кунам дар оянда. аз ҳамин хотир зери ҳамон суратҳо бисёртар ман аз ҳамон гуфторҳои бузургон ҷой мемонам. боз як паёмаки дигар аз Комил омада расид. мегӯянд ассалому алайкум, бародари азиз Ҷонгир, хушомадед. зинда бошед Комил. ва Комил мегӯянд ки вақти дар ба саҳна баромадан ҳамеша санъаткорро эҳсосот фаро мегирад. шуморо бештар кадом вақт эҳсос фаро мегирад? вақте ки консерт барпо мекунед ё ки вақте ки дар тӯй баромад мекунед? ҳар дуаш як чиз аст. чун бо мардум кор мегирем, албатта мо намехоҳем мардум аз мо ранҷад ё ягон кори мо ба мардум писанд наояд. чун санъаткор сароянда бо мардум зинда аст. албатта ки мо ба ҳамааш ҷиддӣ шуда мебуроем, пешакӣ фикр карда мебуроем, тайёрӣ дида мебуроем. хо дар тӯй бошад, хо дар консертҳо бошад, ҳаракат мекунем он нақшае ки доштем пеш аз баромад, барои баромадани санъат ҳамон нақшаро мувофиқи ҳамон шавад. саволи охирин аз як нафар шунавандаи мо, чор рақами охирашон 2767 мегӯянд ки чаро акси ҳамсаратонро дар ягон ҷо намегузоред? 100 та дӯст аст, 100 та душман аст. дар байни онҳо дар сомонаҳои интернетӣ ҳамсари худро ҷо кардан, ин фикр мекунам кори дуруст нест. шумо ҳамроҳ мебаред ба тӯйҳо? меравем. не ба тӯйҳо не, албатта ки меравем ба тӯи хештабон, ягон ба тӯи хештавор меравем. албатта ҳамроҳ. изҳори миннатдорӣ ва ташаккур баён мекунем барои он ки фурсат пайдо кардед, омадед. Ҷонгир, ба шумо дар оянда расидан ба қуллаҳои баланди эҷодиётро таманнӯ дорем. ҳамеша бо пешниҳоди таронаҳои нав дили мухлисонатонро шод гардонед. ташаккури зиёд ба шумо низ барои даъват, ба кулли кормандони радиои Нав
миннатдории худро баён мекунам, чун мо ҳамкории зич дорем бо радиои нав. мегзорам ҳамешаам хел дар қуллои баланд бимонед. саломат бошед. ташаккури зиёд. азизони дил, ин буд барномаи шомгоҳи бетанаффус. Тамоми ин вақт бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. ҳама рӯза пайваст шавед аз соати 17 то 19. хайр азизони дил. Новое радио.